lava o se whapoponga o Tala Fou Radio Samoa i tala mai Ausetalia. O se tala whanua noa mai mele pone wa liputia mai nei se tene titi ono tau sanga wa umalo nola i le whalemai. I le mai o se whalavelave mai le tu i mātu i se sae o mele pone. Lau whainga ruenga le sosoani whaavave na wala wani le mata upule nei Callaway Crescent, po le lata le valu le po na po ona o li poti o le whalavelave lea, mai na wataunu watu na maua iai lea tu atusi, se tamaita e tausu riva tau sanga, se li e fasa furu tau sanga ma le tene titi ono tau sanga lea, ma nunu a tinga ina. O le tamaita ina mariwa i lava i lea no fuanga pe ona ta ue le ripoti pe ta ilu tene titi, na winatu se whalemai se tūlanga tinga ina, whailo mai e leo leo le taona le lawa umalo na ola. O le li pe ona a fia tinga ina fo ia lo tau fia le whalemai lalo le vainga leo leo. Talitonuina masani uma i lātou a fia ni nei whaalavelave, o lo whaatino su e su e ngā leo leo matarasanga ina ni se sira fia ni whamtalanga le mata upu i e fesosoan yane. U whaasa neile no fuanga na tupu ele whaalavelave ma o lo whata ua ina o manuanga e fōringa mai na wha ngā ai se mea maai ma o lo wha wau su e su e ngā. E fōringa tu mo pelta tununga le Premier o New South Wales lo iele te minei Dominic Perrottet o lo oanga atu se tūlanga wha solo na sili o na le leile se tete pe a fuanga i le modeling o lo wha o ngā le COVID se fuluiva e ui ua sidia mara se lauri mas fulu wafe tangata wa a fia le wha mai i tonu o le luaso. O le whainu mera o le aso i New South Wales ua wha iloa mai e ono se fulu tonu wafe se fulu valu tangata wa a fia i le lua se fulu whaitu la ua tua nai ma le to o lua se fuluiva o i lato ua mau so i fua. Wo atu le lua afe lima se lau lua sefulu lima tangata i whalemai, ma le se lau valu sefulu whai le vaenga tinga ina o whalemai po le ICU. I Victoria wa whaamawina i le so tangata e tolu sefulu wha afe, valu se lau tolu sefulu ono wa afie le whaamai, te tono le lua sefulu whai tu rata wai, ma le toa sefulu iwa wa maari liu. O ngase o COVID o tau fia i whalemai wo atu le iwa se lau fitu sefulu ono, se lau sefulu lua o lo le vaenga tinga ina, ma le toa tolu sefulu lo whaamana vai masini. Mai Queensland e to toru wa maririu ma le lua sefulu tolu wafe ono se lau tolu sefulu tangata afia le lua sefulu whai tu la taluai ma Tasmania wa whaamawina cases fou e afe lua se lau maletasi. Wa le whaasalaina e leo i la tau na tu whaatasia se tō ngā lawa pinga po se camper Tala Fou o le kalesia le Hillsong, leo lo liputia na mawaini atau i la tau na iai le camp i Newcastle o lo pepese ma se siva i se whale ia tele e au noa ma di tali fufonga. Na whai le campi na ua mai o na fola suinga tau le soifua maloloina no fuanga whaitele, le ana whaasa ai le pepese masisiva i music festivals, ma wha amarosi ai le toi wha lea o ngai no nisi o wha moe ua lewa na wha tūlanga e peo le Tamworth Country Music Festival ma le Grapevine Gathering i le Hunter Valley. I se pepa o whamtalanga na tuina mai le mtanga rengo le soifua maloloina peo na liputia le Channel 7 News, o whaatanuina ai le Hillsong ia tau fia wape le pepese marasisiva i lea wha moe sa whaatino. Ma ui e le tatau na apalai le polo inga i sauninga wha le lotu, pe ita ia mawhai na apalai por kalame te tele, ma o lea whaatasinga wasori ai ia inga i peo na sauno i le minister soifua maloloina. I ui lea whai mai leo, o le ale whaasalaina i latou na tuu whaatsia lea wha moe. Wa matana tari ngā i tangata o lo tutuloina le mata upu o Novak Djokovic, le whaai unga le minister so i fua maloloina Ausetalia i le mata upu le nei, mai o le so fo i le wato tatari ai se whaai unga i le lava mata upu. A manatu nisi, o le maua mai o le whaai unga, e leo se wha mauninga le o le amae ai i le mata upu. O lo oanginga i nisi ripoti whaamtalanga mai le rita alo, e le alu ese ma Ausetalia au noma se fina watu. Tele ripoti na dia e fo ia nafi wata waile manatu le to tele e wina whaalea o ngā ina le minister Visa Djokovic ina wadia e whaamtalanga le sa o le whaatumbuina o pepa malanga. Whasiringia tu stala le mata upulea le Pālemia Scott Morrison o le whaai unga lava o lo o whea ngai ma le minister o whemalanga inga e peona ia tā ua mai le toe fia whaia i eisa na whaamtalanga le mata upulea i le teminei. Ma le tala muli wa iai nisi li poti wa whata ua ina i Ausetalia nei, nisi o tangata ua tau mawhaina ia maua pe a fia loa i le COVID se fuluiva i le teminei, ia whaatea ese ai loa le popole i le whaamai, maanga i atu i le rumanai ma la tau fuafuanga. Na whasiringia stasi o fuamai e iere to mai whaapitoa i ngase pe o le COVID mo sona whina ngalo i le aitu e ngā manatu, o i la tau lo tau mawhai e whaatino le atūlanga. Tari le fuamai e whautua ina so o tangata awana i eise manatu e whaatino le atūlanga, o na e ese lava a fianga o tangata mai tu ai ngā virusi, e mai se fo le whasusu ia i o variant o le coronavirusi. E manatu nisi, o le wha a fia loa i le COVID-19 le teminei, o le awa noa i loa la tau e whaatino fuafuanga i le rumanai, e au noa masatoe popole i le COVID.
Pei tai fai mai le fo mai e le o se mata upu e ta alo iai stasi, ma o le fautuanga e siri puipuia ilo le tautonga fitia. Awale nau e maua le COVID e mai se pe a fai e le i fai ani au tui puipui. A ia tau mawhai e puipuia ina ne i nau e maua le wha mai, a e oi i se tūlanga wha le tonu e ono mau mawai ma le soifua. O tala nā le Radio Samoa mo le nei fo i asfaraile tātou whelo e fo i le vai asfau pe aulia manuia le wha iunga le vai aso wha soifuia.